أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب وجوب الصوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. تابع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharo rabiul awwal minye hijra sankalo sabana bisunyo mugani shegina miladi nasarau kajate ba fulani muga ani nani sankalo tanna bisuimbeke ofoloe ambe dawda bugu masdira rajawa mbokono درس الحافظ النووي أكا كتاب كنو رياض الصالحين بوندا مناكو سون واجبية بوندا أني سون فسامانتيا بانجلي أني كومنون بدلو سنة أني حديثة دوكالا بوندا إنا كاتمه bi hadisa munun kalananka wanihu radiyallahu anhu qad samina bi hurairata ma alaka jakabama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairata ko alaka cide ako cide ni alaka taruna kshibaka cide ko man anfaqa zawjayn fi sabilillah kiren ko ni mo minye fen sugu ya fula fen noni ya fula nuye ulu sadaqati kunna faqati ala kasirala nudiya min abwabil jannati ya abdullah haja khairu udu wele ni arjanna dawbe
وبافو لك جو نيني هيراي فمن كان من أهل الصلاة الدوئية من باب الصلاة نا يسر مغمين كسالي دي كاچا نينتكم دروكوني مغمين بسالي وبي ولي أرجانا بوندا دوبي سالي بغاو كبوندا وبي ولي ناي وبي ولي نكتاما نودو توندو بيبي ولي بوندا نونونا ملانيني موني مين كسالي كاچا ni mogo min ka salli de kacha ebe wole salli bagaw be wole ni arjanna bonda minye be wole katoma wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi ni mogo min fana mogo yale ka jihadu de kacha ube ale fana wole kata jihadu kelaw ka bonda ma wa man kana min ahli shiyami du'iya min babil rayyani ni mogo min fana ka sunde kacha arjanna bonda dobe uba fo babu rayani ube ulo fana wole ube e wole kata o arjanna bonda mo ka do akono o man kana min ahli sadaqati duya min babi sadaqati na yasur mogo min ye sadaqati bola ngana de ale ka fonnen sira de kacha ka sadaqati bode kacha katme mogo toka ubo fana wole kata sadaqati bonda ka bonda la sadaqatu bola ka bonda uba wode katama tuma mi cide nyen nimfo qala abu bakr radiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah abu bakr kola ka je ka boma ako cide nyi kumbabo nimfaye animba arabu tumben nimfo cide de bonya kata cide ما على من الدوية من تلك الأبواب من ضرورة نمو من وللان نندو كلن كلن توراتيكا نوسمين بنا سرحو جلياتيكا سرحو بغا وربي ولوبي سرحو فلا فوالا كورو فلا فوالا كورو فلو أرجاندا بوندا كلن كلن فلن نمو من وللا كتاما توراتيكا بسكن نمبوندا كلن كلن نيو سردرو نيمادو owa sarayima torati ka nema de don mana fulana ni mogo mi mahari wele ni bonda nununye ni wele ni bonda kelenye awasara darurate ka wele ni bonda belayre ni nya mana fulana darurate mogo ka wele ni bonda bema bonda kelendro ni wele la rejanna bonda munu fule bonda kelendro ni wele la ola doro yi wasa darurati hari ka wore atoma bonda kelenyi wasa ni mana fula bala mo abubakar ci de nyinenka darurati mogoka degute mogoka gelayate mogoka ni mogo min wolela ni bonda kele hari ni ma wole bonda utoma toratika فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها أكون متشيده يالا مغو كلم بي ومغو كلم من بي ولي كتا نمبوندا بيما ekele nimbonda bebi wole koy kana donaye yala mo kelembo sorowa wa qala an-nam tiden ko wa arju an takuna minhum ako bakari mbajigi ebe ngola mo munum be wole nimbonda ubela munun ka salli ka cha Abu Bakar yera ulula munun ka jihadu ka cha Abu Bakar yera ulula munun ka sun ka cha Abu Bakar yera ulula munun ka saragati bonka ta Abubakar be ye wulula mba jige ebe wole nimbela nimbonda be mogo munun be wole nimbonda ubela mba jige ebe ulula muntafaq alayhi wari muslim ben hadisaina wani sahal ibn sa'd radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam karisa mina sahal ibn sa'd malaka je kabwama kabon nabji malaka taruna kishibaka qala inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan tiren ko bonda dobe arjanna kono arjanna bonda dobe arjanna kono uba fama ko rayyan yadkhulu minhu shaymuna yawm al-qiyamati o arjanna bonda mo munun ka sunka chakosobe ulude be doni o bonda nye yawmul qiyamah la yadkhulu minhu ahadun khayruhum
mogo site doni wari janna bonda nye ni sumbaga ngana ute munun kasun kacha yuqalu bafo ayna saimuna sumbaga ubemi fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun khayruhum sumbaga ubeguli ube doni dainye mogo site doni o dainye ni sumbaga nununte fayja dagalu ughliqa nu donna drobe dain so ni sumbaga donna war janna dakunu dro dain bo so falam yadkhul minhu ahadun mogo wore site dona etukuni muntafaqu alayhi wari muslim benna hadisayna wani abi shayd al-qudri radiyallahu anhu kadi samina basir al-qudra laka je kabwama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka taruna kishibaka ma min abudi yasumu yawma fi sabilillah ciden ko jonshite ni ebe donkelen su alaka sirala illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm wajahu anin nari 70 kharifa fo ala winye daw mabbo jahannaba tasumama sambi wolonfla donkele ni jonya su ala kasirala ala be o donkelen su ke sababu ye kinye daw mabbo jahannaba tasumama ewa sambi wolonfla muntafaqu alayhi buhari muslim benala wan nabi hurairah radiyallahu anhu anni nabi sallallahu alaihi wasallam karisam nabi hurairah malaka je kabama kon nabi malaka taruna kishibaka qala man sama ramadana imana wa ihtisaba tiren ko ni mo minye sungalo su illi mananen do nay ko alla de sungalo su ni farada yanka wa ihtisaba ibado fana summin fulen ni nyen kasu ala bil sarala qiyama ni mo minye sungalo su ni ngani yayi kufira lahu ma taqaddama min jambihi iye junubu mise munun ke kata sungalo temene kana o sungalo ina ala babe ya faye muntafaqu alayhi buhari muslim benaka asrahum hadhihi al-ahadith allati saqaha al-muallif wa rahimahullah ni hadisa munun fulani nye ni wallahi baga yusama anye alaka nema kulluha tadullu ala fadli siyam ni hadisa nunu beban kanda kata munna ubedella jumandama uban kanda kata sun fasamantiyadema faminha hadisu abi hurairah radiyallahu anhu aba hurairah ka hadisa binni hadisa wala alaka je kabama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aba hurairah kun nabi malaka taruna kishibaka ko man anfaqa jawjayn fi sabilillah duya min abwabil jannati ya abdallahi haja khairu qawluhu man anfaqa jawjayn na ko jawjane munye jawjayni simfaini fen noniya fula fen kalite fula misal an yunfiqa dananira wa darahima aw darahima wa muti'atan aw qayla wa ibila wa ma asbaha jalika jawjani la nyine munye fen noniya fula mana ni mo minye dinare ani darahime sadaqati ube darahime ani minaw ube so ani nyame ube nunu na nyagona saga ani ba ni mo minye fen kalite fula fen noniya fula nuyun nafaqati ala kasirala ako ma subha jalika qala taala bunu seminu ye jawjayni aya sarahuni aya doye wa kuntum ajwaja salasatan yomal kama do hada mado aw be ke qualité sabade noniya saba o yen nim fana yen ni bukhari katabolo yaka aka kitabu kono kitab bukhari ni bukhari ya hadisa do fo aka shehihu kono qaribu min be hadisa yin kono lugha min be hadisa yin kono abeta aya do de fo qur'ana kono ka lugha in tafsiri ka qaribun tafsirini o aya imamuna bukhari katasira do de ni sahih bukhari kono bo bunu semira mi la fule ko nyogona de kaya jawjayni tumami aya fo puru ka jawjayni nyiraila ka akoro la famu ila qur'ana aya kono wa kuntum ajwaja salasatan ay asinafa salasatan aya la nyine munye yomal kama do aw beke qualité sabade jama kulu qualité sabade
ثم ذكر رسول صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة وكفى تشيدن يا الجنة دوفو وفي قوله دوية من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير أبي أكاكما ينكونو ناكو بيولي كتا الجنة دوما وبافو على كجو نيني هيراي يعني أن الملائكة تدعوه من كل باب جم بيولي ملكيو دي بيولي الجنة دو بيلا فتقول هذا خير هذا خير هذا خير يعني فادخل معه نو ولو بافو لك جو نيني هيراي دي دو كفر مؤمن بدوني ننداي دو كفروكا وهذا يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله donc nimbeddalu la iranna kun nafaqatili ala kasira la o fasamantia anika jihadu kala kasira o fasamantia nimbo iranna koni mu'minni ala kasira niye nafaqatili ke ala kasira la fin qualité fula ube niye jihadu kala kasira la o fasamantia de fulani mu'min ka jihadu ka ce be wole jihadu kelaw be wole ni arjanna bonda minye be wole ni oye وفي هذا الحديث أيضا أبني حديث كنتوني أنهم من كان من أهل الصلاة دوية من باب الصلاة نمو من يصلي دونك دي بيولي كتا صلي بغو كبوندما ومن كان من أهل الصدقة دوية من باب الصدقة نمو من يصدقة بولا دي ودونك دي بيولي كتا صدقة بولا بوندما ومن كان من أهل الصيام دوية من باب الريان ni mo mi nye sun dunke de ibe wole kata babu rayani ma yani hajal babu qasu yusamma babu rayani ni mbonda min kurekerele min fulen ni ni mbonda be wole ko babu rayani arayanu yanna alladhi yarwi arayani kure munye min ni mina ibe fa ni hada maden mina imina kafa arayani kure yarwi ويدي كمي كفا لأن سائمين يعتصون بس كي سنبغوا وبين من غده بسنبغوا منا ولا شيء ما في أيام الشيف الطويلة لحارة كما منا نتلي منوني تلي ما فلا ni سنبغا سنة تلي ما فلا دلا تلي ما فلا من النات تلو كجا تلو ككلا فيجادون بتسمية هذا الباب بما يقتص بهم باب الريان ولا فيجادون على بوسرة نين بوندا وللي كاكريا كو باب الريان على بوسرة نويه وبدو ولا okore munye kimi kafa وبوندا وبدو نا سومبغو وقول من كان من أهل الصلاة من أهل الصدقة من أهل الجهاد من أهل الشيام هذه سكون ناكو نمو من كيرا صلي دونكي نمو من كيرا صدقة دونكي نمو من كيرا جهاد دونكي نمو من كيرا سن دونكي يعني من كان يكشر من هذا الشيء لا ينموني من بين نونك كاتشايا mana mimbe salli kachaya mimbe sarakati bo kachaya mimbe jihaduke kachaya mimbe sunke kachaya وهذا لا يعني أن من سام فقط ولم يكون يصلي فإنه لا يدخل الجنة بو ني حديثة تايرا فنا كوني مؤمن بسودة ولم يكون يصلي مئتون تصلي فإنه لا يدخل الجنة إتدوى الجنة كنو لأنه كافر بسيء كافر أقول لني تويد كوني مؤمن تنبسو مئتون تصلي إتدوى الجنة كنو بسيء كافر ده أقول لني تويد لكن المرادا بذلك المسلمين الذين يكشرون الصلاة من لني منيا سلاما منون بسالي چايا كما بيقولوا سلاما منون بسالي چايا فإنهم يدعون من باب الصلاة أولو بولني سالي بونداي والذين يكشرون من الصيام
silama munun fana be sunde caya yudawuna min babi siyami wulu fana be wole kata sumbondama wallazina yuksiruna min as-sadaqati silama munun be sadaqati bode ke ka caya yudawuna min babi sadaqati ube wole kata sadaqati bondo ka sadaqati bodo ka bondama wala kulli hali la hala bela kuni man kana min ahli al-jannati daghala al-jannati min ayi babi kana aw ni mugo min ya arjanna dunke koni de arjanna dende ibe doni arjanna dawuye da kelenkele be da min be ni eni o doni kaka ibe doni o dawuye wa abwabul jannati samaniyatu arjanna dawuye shegide mugo min kera arjanna de ibe doni arjanna da do koniye parce que arjanna ka dawuye shegude wa abwabun nari sab'atu metasuma daw wolon fulade do amma abwabun nari faqad jakaraha Allah fil Qur'an min yatasuma jahannaba daw ala yufo Qur'ana kuno faqala ta'ala lako laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum ala ko da wolon fulade be jahannaba la da kelenkele be mogo do de be ni ala ye mogo wa mogo tila mogo do de be nu bo doni wadaye jahannaba daw wolon fulade do amma abwabul jannati samaniyatun fasahhati biha sunnatu anni nabi sallallahu alaihi wasallam me kayira ko arjanna daw ye shegide ciden ka hadisa de sahara wala ciden ka sunna de sahara wala ko banganye ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ثم متشيدن يني حديثا يا الله كلكافو قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبو بكر قال كتشيدن نيكم بابوني مفاي أنيمبا ما على من دوية من أحد هذه الأبواب من ضرورتي يعني الذي يدعى من باب واحد لا يسق عليه أبو بكر كتشيدي أكون نندك لنكل فلان نمغمي ni welela naye daruratika uren semunu ya tafsir munye la yasqu alayhi ategele yayka parce que ni donna ni nday kelenkele ye nema de bala gele ya ta kono fa hal yuda ahadun min hajal abwab kullaha me yala mugobe wa mugomin be wele ni nda bela yani kullu babi alayhi malaikatu yunaduna alayhi mana da kelenkele be malika dobe mimbi e wole iba soro malika yala mugo dobe soro yewa ni ndayimbe akelenkele ni malika dobe nabe e wole koy kana dona yewa salli bagaw da malika dona soro karasana do saragati bolaw da mugo dona malika dona soro karasana do jahade kalaw ka bonda malika dona soro karasana duniya ye sumbagaw bonda malika dona soro ki wole yalo be kewa abubakar ya ci da yin kannin nan nu ba fu ya fulanu ta'ali karasanna qala nam ci den ko ako be mugo do be nim bonda kelenkele be malika do be mimbe e wala kelenkele be wala karasanna ako be ke yani yumkinu an yakuna al-insanu kathira salati kathira sadaqati wal jihadi parce que bisika hada maden do bisika sore ika salli kacha ika sarati bo kacha ika jihadu kacha fayid'a min al abwab kullaha wala ubi wala danunum bela qala nam abubakar kanyin kali ko fe ciden ko warzu an takuna minhum mbiya jigi ebeke ulula munum be wala ni ndaw bela mbajige be ken ulula fa abubakar radiyallahu anhu abubakar laka jama yud'a min al abwab samaniyati kullaha abubakar be wala arjanna da shagimbe la arjanna da shagimbe ibe malika do sore ba fo ya abubakar tali arjanna da shagimbe abubakar be wala bela li'annahu radiyallahu anhu parce que abubakar alaka je kabwama sabagu ila alkhair mugu dambaga ngana de do kata hera ukelima
dalikela de abubakar kata hera kelema hera ko ke hera ko na fora abubakar be mugo dakatama kullu ghayrin lahu fihi nasib hera be abubakar ni robala hatta innahu radiyallahu anhu indama hassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam jata yawmi ala sadaqati fo abubakar dondola tuma mi cine nyel la sulike ku lasu kasebo lasu ku kasaragati bo waragaba fiha kasebo lakanu kata sadaqati bolima fata umaru radiyallahu anhu wa kana yuhibbu an yasbiqa abi bakr la hasada li abi bakr umaru nana ayasoro umaru tumba fe aleka abubakar da ado me hasiriyata abubakar ka hasiriyata de ninka foka faraka walakinni hubba fi sabghi lil khair abba umaru ya kanude akake mugo dambaga de kata herama atumba fe ni hera min fora le ka abubakar da ala atakumi abubakar ka hasira de do me kaddani ke kata herama kam mugo da kata herama ode kanudo fata umaru radiyallahu anhu bi nisfi malihi li sadaqati tuma min nindo cide nyu lasu kata sadaqati boma kulakanu kata sadaqati bolima abubakar umar ibn khattab tara kan na folotila atara ka sokono ya hako bi koni nebe abubakar da parce que ale yere nyana adon na folo bugulen do ba boloy atara aka sokono ka kan na folotila ani tilanche nana falamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ija abubakar radiyallahu anhu qad jaa bi jami' malihi kulli malihi alena na cide madora ya sura abubakar tara kan na fulu beta kanana ale tara ta tilare ani tilance nana ale bena cide ma yurma ya sura abubakar na ta benana ale tara kan na fulu beta kanana faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja tarakita li ahlika cide ko abubakar sidiq ma ako eye mun to ka demba ya bolo nini kan na fulu benana qala tarakitu lahumullah wa rasulahu akonya ala to bolani cide nin lanyine munye ala kanuni cide kanu nyo to bolo ni ala kanuni cide kanu to bolo qala umaru wallahi la usabiquhu ba'da hajabada ako wallahi nete abubakari nyogonda kene abubakari bi kofe abadan nena abubakari te nyogonda hera ko la tuguni ka fonne de bi nyere bila bakari nyogonda la hera kelila ay abadan to ke tugune bi ko fe li anna abubakar radiyallahu anhu asbaqu sahabati lil khair parce abubakar ale de mogoye mimbe sebon be ko kata herama mana ni hera ko fura dura abubakar folo de be korto ka ke sebo bela wa aghwahum imana ale de kallimani afana ka gire kateme sebo toka وصدهم تصديقا بالله ورسوله أبكر ده كاتشيا تيجيا كجلك أكالا تيجيا تيجيا كاتشيدن تيجيا تيجيا لده تاكا جلك كتمتوبك ألا تيجيا تيجاليني تيجيدن تيجيا تيجاليلا كدا ألا لا كدا تيجيدنا أبكر تاكا جلك كتمسيبوتوبك donc ni Abubakar Siddiq ka fa samanta doye arjanna da shegi mbe Abubakar be welena awa dondo la fana u donna misiri la cide nya fajiri salli ko fe ako bi dugu jele Johnson nendo Abubakar konne ako bi dugu jele donye sarakati boke Abubakar konne ako bi dugu jele don tara bo bana bagatola Abubakar konne ako bi dugu jele don tara janajala Abubakar konne ako nunu te faranyogon kam mo kelena bara don kelen kono fuube do arjanna kono sey muslimu kono ani fana asarul mubassirina bil janna mo tammi nyere ni so njerane arjanna tin ci de ni so ni arjanna don Abubakar be wulula ale de foloy summa jakara ahadisa ukhra kulluha tadullu ala siyam وكفي إمامنا الحافظ النووي أي حديث ورفو أكلن كل حديثا ننم بيبان كندا كتسوندما آخرها قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديثا ننم لبا أكاكما تيدن كاكما أبو هريرة كحديثا كنو
man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambihi ija sama imana billahi ni sungalo sunni limana lendo ni alai wa ihtisaba bi sawabillahi ani ni yere ba jigi fana ko ire jigi be alaka sarala fana fa inna allaha ta'ala yaghfiru lahu ma taqaddama min jambihi ay junubum min ke kateme alabo ya fa iye وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وعنه رضي الله عنه قد سمعنا أبو هريرة ملك جكبوام أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تشير لك تنونا كشبك قال إذا جاء رمضان تشيرين كوني سنغلو نانا فتحت أبواب الجنة أرجنا بوندو بدايلي وخلقت أبواب النار تاسما بوندو بدي سخو وبداتكم وصفدت الشياطين يعني مردت الشياطين abena sarahula ona na yiri wayorela shetane kanna gelew shisane chinyele kelaw besiri naga jolgo be ke wulula kusiri munna afora ka maradatu sayatini mbona wonna fafo nyofe muntafaqo ale ni hadisa bukhari muslim benaka wa anhu radiyallahu anhu qarisa min abu hurairah malaka je kaboma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko alaka chira alaka tanuna kishibaka ko sumu li uriyatihi aye sunna ye sungaloye wa aftiru li uriyatihi aye minna ye mini kaloye fa in qubi alaykum min nikalo dogorawula kaba nogo kono minye sungalo kanka nyini domi kaba nogo de be sampe kalo dogora kaba nogo kono masekaye ube mini kalo be nyini domi kaba nogo de be kalo dogora kaba nogo kono amaye fa akmilu iddata sabana salasina ninye sungalo tay mana ni sabani amugani kononto sungalo kanka nyini sabani mugani kononto aye kalo nyini kalo dogora kaba nogo kono kalo maseka ya do aye sabani dafa bisaba adugu seja kasu منتفق عليه ني رواية من فلان بواري مسلم بنانينا وهذا لفظ البخاري منتفق عليه بواري مسلم بناني حديث لا وهذا لفظ البخاري ني بخاري كما لفظه بخاري حديث ناتي تشومي عليه ناتي منا ni sabani mugani konontore sungalo nyinina maye adogora kabanogo kono aye sabani dafa bisaba me muslimu kairi wa ibn nafado dama وفي رواية لمسلم أننا مسلم كاي رواية كنو فإن قم عليكم فصوموا 30 يوما نيمبي فايدا جماندا مسا نيني دي ناني سونغالو فانا دي سونغالو مغاني كونونتو أني كالو نيني أما يه أدغورا إوا كابا نوغو كنو مومبكي أمبي سونغالو ري دافا بيسابا أمبي سونغالو دافا بيسابا adugo seje ambe salli ambe mi wa riwaya fula ye nin nafa de disisa bukhari kai riwaya alle ye sabani tafo muslimu kai riwaya alle ye sungalo tafo asarahu nagala li hafiz an-nawawi rahimahullah ta'ala al-hafiz an-nawawi ayatanye ala kanema mbalimon ko salihu uthaymi munna faida min fulaya nagala hafiz an-nawawi akacha ibnu usaymin
nabe nawawi fa ba fo hafiju nawawiyu atafa imamu nawawiyu ngo semi ko ka karamo Sheikh Bumbaz ako dondala kuto kalanna doko qala imamu nawawi ako Bumbaji ko malla kanafu nawawi ma al imamu nawawi ako parce que al imamiya yede mogomi aqida qatawma mogomi soro aqida la qatawma mogomi soro aqida bondala oye imamu ye mais imamu nawawi rahimahullah qatawu ya soro ewa alaka mankutu yorola alaka mankutu do ahli tawili do abe ulu yelema ako qatawu ya soro yorowula donc ita fo alema al imam iba fo al hafid wadi ya to bunu seminu ka kuma ba fo hafid nawawi mais anko usemi ko ako Bumbaji yen ninfo sani akana do ko imamu nawawi aqida munu tawilu munun ka aqida la uya soro ama do kwa sagira kabo ula na ko sana ka fatuni kalo saban nyugonai aye irisala do dila irisala minna ya ira ko ale sagira kata ahli sunna wal jamaa ala fahamu salafu salih ka aqida ala ka togona kam mankutu la ko ale sagira katuma Abdurrazzaq al-Badri abu risala kala kalandawum abu risala kala kalandawum imamu nawawi wakati labaye risala min dila sana ka fatuni kalo saban yogona kayira ayet tawili munun ke kwa sagira kabo ula Abdurrazzaq ba risala in kala kalandawum ewa usaymi fanana ka kalandawum abe taliqu ke risala na ka kalandawum ba kala donc o do ayo nin faida fo donde akoy Bumbaji koy kanafo ewa nawawi al-imamu parce que qatawu ya soro aqida bondala akumme tumami anana do shisa ko qatawu munun ya soro tawilu la ayi risala dila mimba yira kwa sagira kabo ulula ambese ka fama al-imam نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به الحافظ النووي يافون بوندال أن أبي هريرة رضي الله عنه كبا هريرة برو على كجي كبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن نبي ملك ترونا كشبك كو إذا دخل رمضان كيرون كن نسونغلو دونا فتحت أبواب الجنة أرجنا بونداو بدايله وكلغت أبواب النار تاسما بونداو وبداتو وصفدت الشياطين شيطانو نجلغ بكولا كوسري هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان نينيو كو سبب سيسا كو سبب نيس سونغالو جورا وبك سونغالو كونو الأول فولو تفتح أبواب الجنة أرجانا بوندو بدايل ترغيبا للآملين لها بكثرة الطاعات من الصلاة والصدقة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك أرجانا بوندو بيلي منا puru kabara kiraw kanu kata arjanna ma uka alabato chaya uka salli chaya uka sarakati bo chaya uka jikiru chaya uka qur'ana kalan chaya ana ona nyogono puru ka kanu kulasu katob katabato chaya lima wasani fulanna wa tuqallaqu abwabun nirani tasuma bondaw bedatu وذلك لقلة المآثر فيه من المؤمنين تاسما بوندو داتو كوني مونيه باسكو سونغالو كونو مؤمنو على سوسولا كدو مؤمنو لا وقتي مؤمن على سوسولا كدو مؤمنو على سوسو كدو ووقتي وثالث سبنا وصفدت الشياطين يعني المردة منهم إماي شيطانين نغجرو بكولا مانا كان نجلو أولا كما جاء ذلك في رواية أخرى komi non nana ire way worela maradatu sayasi be fayda jumandama parce que mogo do be ahli ishikala to de do uluba nyini de kamiri puru ka ahli sunna wal jamaa ani hadisa tigin kanani e wa hakilina do ya hakilina minna be kiden ka hadisa wunya kambe ubolo do ba fo haranyin kanu banama aha ako shaytane ubeshiri me munna mogo be kele sungalo kono munna mogo be ala soso law be sungalo kono
aw ko fana ko setanu be nege jologo be ke setanu la kusiri mais munna hari be mogo be kele sungalo kono setane be mogo no fe sungalo kono ew mogo do be yere olu be ala sosolo te sun setane fana sirila ambo jabi jogodi amba fo setane be ma sigide setane be ma siride maradatu sayatin cinyali kela bawde sirila mais cinyali kela misino bu senfe setane cinyali kela bawbe de be siri betede setane betede setane cinyali kela bawde be siri e setane to bu senna ne jelo te ulula wal maradatu ya anna alladhina hum asaddu sayatin adawatan wudwanan ala bani adam maradatu sayatin jumay mana shaytanu munun ka jugu yakka gele ukoni yakka gele kata hadama dow mawlude besiri yaga jalogo be ke wulude la shaytanu munun ka jugu yannu ka koni yakka gele kosobe kateme shaytanu beka kata hadama dow ma wulude besiri wa tasfidu manahu tasfidu nyere manay munye alqallu yani tuqallu aydihim hatta la yukhlisu ila ma kanu yakhlisuna ilayhi fi khayrihi mana u ka bolowde ne jologo be ke bolowde la ne jologo be ke u bolowde la pour u kana e wa cinyali soro sungalo kono komi sungalo tana la utumbe cinyali mununke kalo mununte sungalo tumbe cinyali mununke u ka bolowo be siri sungalo la pour u kana u cinyali nogola ke sungalo la ate komi ko sungalo la ko te cinyali kede me utumbe cinyali minke kalo tola bolo be siro te sako cinyali de nyogona ke sungalo la wa kullu haja alladhi akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam haqqu finwo fin fulen ni ne cire nyan kibariya na e cinyade do akhbara bihi nusuha li ummati cire nyan kibariya na yede ka konnan jade ka kan mantonye wa tahfija laha lil khair ani kalla su kambila kata heraw kerima wa tahjira laha min asharri ani ka kan manton bali ko jugu kelima o fokunyo ode wa ma hadisu abi hurairah sani minya abu hurairah ka hadisa fulan nay sumu li uriyatihi waftiru li uriyatihi yani annahu lanyina awajibira annahu yajib wala lil muslimina an yasumu ija araw hilala ramadana ni hadisa bayira ko awajibile ndo silamonka nanye sungalo ye ankasu fa illamu yaraw fala shiyama alaihim min namma sungalo ye suntanka sabani mugani kononto anka sungalo nyini nanye sungalo ye ankasu namma sungalo ye suntanka wali haja ninde koso qala fa in qubi alaykum fakmilu iddata fa akmilu iddata sabana salasina akonni kalo dogora wula aye sabani aye aswa addafa bisabai yani law taqabba al-hilal fi qaym aw qatar o masbaha jalika mana nikalo dogora kaba nogo kono ube nikalo dogora gongo kono bugude be sanfe kaba nogo de sanfe kalo dogora odela ube bugude be sanfe kalo dogora odela o ma asbaha jalika una nyogonaw fa innahu yazimu an yukammala sabanu 30 yawma summa yusamu wala nin chogola sisa abe wajibi an kanka sabani kalo dafa bi saba o kofi ambesu haja lafzu al-bukhari ni nya buhari ka kuma chogoy ka hadisan na chogoy alay sabani tade fo sabani mugani kononto ambesu ngalo nyini ni kabanogo be sanfi be sanfe kalo dogora kabanogo ni sanfi la maye ube bugu de be sanfe amaye ube sisi bade sanfe lamina kalo dogora odela amaye wuluna nyogona anka sabani dafa bisaba ni bisaba dafara o kofi ambesu wa lafzu riwayati muslim wa muslimu kay riwaye fo choko ko chokodi fasumu 30 yawma aleko aye bisaba su wa haja fima in qubiya hilalu sawal muslimu kan fo choko min fuleni nye de ni sawal minye mini kalo salli kalo no ode dogorana ni salli kalo de dogora anna amaye sungalo mugani kononto
anyi salli kalo nyini adogora kaba nogo kono ube adogora sanfin kono ube adogora bugu kono amashe kaye ambe munke ambe sungalo dafa bisaba فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيدن يا بانغني حديثا كنو انه متى خفي الهلال ليله 30 من الصابان هو وقتي ni ewa sabani kalo ni adogoranna sabani bisabanna su ni kalo dogoranna fa innahu yazimu an yukammala sabanu 30 yawma awai wajibi anka sabani kalo dafa bisaba وإن قفي ليلة 30 من رمضان أو ني أوكلو دغورانا سنغلو بسبنا سنفنا أما فإنه يكمل 30 يوما أم بسنغلو دافا بسبا والله الموفق باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في 10 الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من ريح المرسلة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه. الحافظ النووي أمبورا بوندا مينيا أيقو سبا دفايو بانغانيا فو بدل لفو سنغلو سوني واجبيلي آية منوني حديثة منون نانو لا يوفو فسمانتيا من بي سنغلو سونينا حديثة منون نانو لا ويافو ko munun be dilo sungalo la o yero juma o ma yata'allaqu bi amawfa me o fora yero juma sumu li uriyatihi waftiru li uriyati ko munun be dilo sungalo la ayo fana foanye sungalo munun be sungalo ko juma mun be dilo sungalo la mana sabani ewa mugani konontonna abisabanna sun kalo kanyini sungalo kanyini na yera anka so na ma yanka sabani dafa bisaba ni sungalo fana mugani koronto na bisaba na sun anka ewa sawalu kalonyini salli kalonyini na yera anka salli na ma ye anka sungalo dafa bisaba sungalo sunu nunu be dilo sungalo sunna tumama yo fanye ni mbonda fana ko babu aljudi wa fi'l al-ma'ruf wal ikthar min al-khair في شهر رمضان وجيادة من ذلك في أسر الأواخر منه أسرادي أمبي حديثا نون كروفو درو سرقو أمبو بلا دونغري أكون نمفنا يبونداي فونان سريا أنيكا هيراكي كنيومونكي أنيكا هيراكي لچايا سنغلو كالولا نانكوي كا هيرا وچايا سنغلو كالولا o hera keli jide tallaban fana la yetumbe hera munun ke sungalo la tallaban fana do fara hera nununka salli nafila munun tumbe ke sungalo to la tallaba do fara ka nafila nafaqati bo munun tumbe ke sungalo folo la tallaba do faraka qur'ana kala munun tumbe ke sungalo to la tallaba do fara ka kalanka manay tumbe hera ke sungalo kono tallaba do fara hera ako wanni ibn Abbas radiyallahu anhuma kadisa min Abdullah ibn Abbas malaka je kabu fula bema qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas Abdullah ibn Abbas ko cirende tunye mugobbe ka fonnan shire cirende fonnan shire ka teme mugobbe ka wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana awa ciden ka fonnan shire tumbe wala gata yuro juma nabe sungalo kono sungalo fana wakati juma hina yalqahu jibril wakati min jibril ba kumbe nyogonya
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل تنبجي سنغلو سووسو أبجي تشيرين كان تشيري أبا ألك القرآن لا فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يلقاه جبريل ألك تشيري تمام جبريل باكم بنيغنيا أجود بالخير من ريح المرسلات تشيرين يفنان سيري نهيرا كيلي كتم فيني تشيرين fonyo min be cide yaro ka teli de fonyo ka teli de me cide ka fonnan siriya tun ka teli ni oye ni hadisa muntafaq alayhi wa ni aisha radhiyallahu anha karisa min an baisha malaka je ka bo maqala ta ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija dakhala al ashru ko alaka ciden tun kera alaka tanuna kisiba ka ni tallaban donna sungalo tallaba ahya layla abasu bede nyanamaya ko bena sarakuru su nyanamaya chugo su nyanamare te ko misalli dro abasu nyanamaya qur'ana kala ube jikiru ube abe sallila ube abe duawula ni salli kera sigen kera sallira abe siga sigi ka qur'ana kala abe siga sigi ka jikiru ke abe siga sigi ka duawu ke suyin ko ni bebe nyanamani batore wa ay gaja ahlahu abaka demba yafana kunu kufraka wa saddal mijara abayire jija tallabayn kono udo semino ko e wa mana fulan bala don ko do ko wa saddal mijara abayire jija batola kosobe tallaban kono ako do ko wa saddal mijara abe mabbo musola pour ka fere batoma ko ni mana fula be kany aku be sahalende do mana fula be sahalende do sungalo tallaba ciden tumba yire jija batola kayire jija batola tan labana bato munu natun amu ke tamfolo ni tamfula nana awa aba mabo musola fana pura kafira ka batola inshallah komi minni sarahu ni ala sonna dere suwere anna sarahu nunun kala komi waqti sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رياض الصالحين